belangrik is dit vir jou? En dit geld vir my en elke een van ons wat vanaand hier sit. Hoe belangrik is dit vir jou om in die gees volwasse te raak? To become spiritually mature. And ek wil even vir jou sê, never mind spiritually, in the physical realm, also to come to a place of maturity. Jy hoef nie oud te wees. Ons wil baie daaroor gepraat, to be mature nie. Ek het al jong mense gesien that are very mature, even more mature maybe than an elderly person. So jy hoef nie, ons kan nie altyd in die fisiese kyk en sê, ja, ek weet, hulle is 60 of hulle is so oud en hulle is volwasse nie. Ek het al groot mense gesien wat nog net so kinderagtig is. Ek het al groot mense gesien wat op 'n sekere ouderdoms wat nog steeds tantrums gooi. Of val hulle nie vloermoere op die grond nie. They still have bad attitudes. They still hitting things around, hitting the wall and throwing things around, and they are still manipulating and controlling in every single conversation they have. They are still manipulating all the way. That is immaturity. It's not always a spirit. We know and understand that the spirit of manipulation, control, intimidation, and domination is the fruit of witchcraft, and it is dangerous not to outgrow or to be delivered from the spirit of manipulation, intimidation, control, intimidation. Vandag is so 'n normale ding en 'n mens dink is normaal om so te wees. Weet jy wat? It's a fruit of witchcraft. And all of those are wat ek nou genoem het, behind it is about control. You're trying to control people by manipulating them. I'm trying to control you by intimidating you. So the control is still the hidden thing behind all of that. And it is the fruit of witchcraft. And where someone doesn't seem to control that, you need to go back in your own life and you need to ask the question, have I ever gone for deliverance from any form of occult and of witchcraft which produces that fruit of witchcraft, manipulation and control? En die bose uitwerking wat hierdie 4 goed het, hierdie 4 vrugte, kan jy maar altyd sien, where it operates in any situation, whether it be in marriage, any relationship, you find it in church. You find people manipulating, controlling, intimidating in church. Weet jy waar sien ons dit so maklik soos dit? Ons besef nie eers ons het 'n probleem nie. Sy het my nie gegroet nie. Ek gaan nie meer na daai kerk toe nie. Julle ek kan vir julle stories vertel wat het gebeur, slaan ek die spyker op die kop daar. Julle so lag. Ja, het ook lank genoeg om hierdie ding te sien. And there's many bad attitudes in church, the place we think it shouldn't be, it is happening. Mense groet nie mekaar nie, mense is kwaad vir mekaar. Ek het gee soveel tiende en ek gee soveel offerande en when things don't go your way, whatever it may be, dan is daar gewippery and then a form of control comes in and you start threatening the leaders that you're going to go to another church and weet jy wat, mense is op 'n plek nou wanneer jy volwasse raak, jy het nie meer lus is vir kindernonsens nie. Because you know what's going to happen? Then go to the next church. Want ek wil vandag vir jou sê, if you're going to keep controlling and manipulating your ways through in life, gaan vir jou iewers vasloop. Oppas dat jy nie jou teen God vasloop nie. Because God hates not the person, but the rebellion that is there. And He's trying to save you from a disastrous future. Because if you keep operating under witchcraft and in the form of control, gaan jy een of ander tyd gaan jou siel geweldige skade ly. Spiritually, you will not grow. You will not mature. En dis my punt vandag, die vraag is, hoe ernstig is ons, en ek sê ons, because it includes me, hoe ernstig is ons to become mature? Mature in the natural, then I want to say to you spiritually mature as well. Weet jy ek wens, toe ek tot bekering gekom het, in 1980, 81, dat daar was sulke tipe preke, of iemand het gepraat oor hierdie tipe goed. Dan het ek ook seker minder foute gemaak by working on my attitude in life, by realizing this must be what immaturity is.
Because often when we become aware of something, whether because it was made known to us, dit was in 'n preek of iemand het uit liefde vir jou gesê, weet jy wat, hierdie is kinderagtig. Then you become aware of it and we start working on it. Maar daar was nooit so iets gesê nie. In later jare dan ja, jy maar jou kop 'n paar keer stamp in bad relationships en baie fights sit voor jy eers agterkom jy was eintlik geestelik kinderagtig. Maar my punt is vanaand, julle, God is calling the body of Christ more than ever to become mature. Paulus het gesê ons kan nie op melk bly nie. Hy sê ons kan nie meer soos kinders praat nie. Ons kan nie meer soos kinders optree nie. Nou wil ek jou vra, how do we get spiritually mature? En ek dis sad, want even in die kerk sit jy iemand wat hoe lank God dien, wat gevul is met die Heilige Gees. They know church. They've had enough teachings that you can watch their behavior. Sooner or later, the immaturity manifests in some way. En ek julle vandag vertel, daar het meer skade in mense se lewens in die kerk gekom, in huwelike, in verhoudings, because of the spirit of immaturity, which is a fleshly thing, than the devil himself. We tend to blame the devil, en ek geef weet, hy speel 'n groot rol, but we tend to give him the fault of everything. Dis nie sy skuld is nie alles nie. Life is a decision, and it's a decision to become mature. Maar ek het al gesien hoe kindertjies van die Here in die kerk uitmekaar uitspat. Julle, ek het al gesien hoe families in rye in 'n kerk sit, toe ons die kerk by die huis gehad het, in rye sit, en dat een immature raak. Because they have an attitude problem, they have an immature problem. En laat hulle nie deel daarmee nie. En dan, met ander woorde, jy wip jou en jy val oor alles en dan noem jy dit vir die res en kort voorlang sien ek die hele families uit die kerk uit. Weet jy wie se oon is op die een wat immature was, that sparked a rebellious spirit wat maak het 'n hele gesin skade lei. En ek kan vir julle vandag vertel van 'n paar sulke gesinne. Ek weet van nog 'n gesin wat almal betrokke was in hierdie bediening. En waar daar iemand is wat 'n rebelse gees ontwikkel het with a bad attitude and of immaturity en dit ook die hele familie hieruit. And I want to tell you today, I can look at all of them and I want to ask the question, have you grown spiritually? And I'm not saying because here is nou the perfect place nie. But I know when you are settled in the word of the Lord, when you are settled under the anointing of the Lord, and jy het self die Heilige Gees om te onderskei, is die woord hier opreg of nie. And I've seen those people leave, and there's no spiritual growth. And how do I know that? I still see what's going on in that family. The family feuds that are still going on, the deception that is still going on because of the spirit of immaturity.